Pues em quedo un rato més aquí, si la trinxera em deixa, no? Yeah! Ara som vinils del Sebal Digital. Som la trinxera reggae, venim des de l'Ateneu de Vilanova i la Geltrú. Cultura popular, moviments socials, you know, man. Yeah! One thing that I'm sure you'll always find is that I always have you on my mind. And I want to get back to you. Yes, I want to get back to you.